Niwega muno ni undu wa guthina mbere guikarania na gicunje kia amemba akanjo ya magavana nikirire mutongoria wa ODM Raila Odinga nigikamunyita mbaru mitoini yake ya kuhurana gitura kia o president githurani kinene. Matongoria ni muikariri giti wa bodi ya campaign cia Odinga Ndiritu Mureithi mugita te matacukitie ikinya riri kumana na murugamo wake wa kunyitirira ukuria wa matura. Ngige wa Nyamu ni mwarikito wa mohoro na ni riboti ino makiria. Gicunje kia magavana makoretwo na mucemanio wa mwanya na mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga kuma hwaini wa muthenya wa Kiumia kuria metikanirie ati rucio rwa utonga wa bururi na uthii wa nambere uhocetio hari kuhanda thirikari cia matura na ni gitumi giki makindirite murugamo wa kumunyita mbaru kioneki-ini giake gia gutonya thingiraini wa iregi makiuga ngumo ya bara iria na rwa ciorotithitio kurehe mogaruruku ma gatiba hete mwihoko muiganu wa kumunyita mbaru. Now, since the advent of devolution following the 2013 elections, the fifth has been consistent that devolution must succeed and must be strengthened. And we believe this coming election is about the future of devolution. Can we entrust a man who has opposed devolution consistently to be the one to lead it in the coming 5-10 years? We think we don't want to gamble. Nikio turoiga ati mundu uria tungitrustira ati devolution ni rucio rigakorwo ikuo na maundu maria mekuo mathie na mbere ni Raila Amolo Odinga. We know before we got a new constitution that we used to go begging at the national government. People of Kenya have found out that they can actually get resources when they need it, where they need it, and that is because it is embedded in the constitution. Na wasokuwa hapa wamekuja kwa baba kwa hakikisho kwamba devolution is here to stay. Tuzi ilikuwa na maadui wengi zaidi. Kuna wale wengi ya watu ambao hawaamini ugatuzi inaweza kusaidia watu wetu. Unataka kurudisha huko nyuma. Sisi tuelekea Canaan au wataka kurudisha sisi Misri. Tunasema la. Kiondo-ini kia Raila Odinga arutĩire magavana kiraniro gia gukamathukira hinya wake hari gutigirira thirikari cia matura ni ciongererwo rugari wa mbeca cia gutwarithia na mbere ukuria wa matura niguo gutigirira gatiba ya mwaka wa 2010 ni yarutithio wira kuigana makiria hari gutheremia matura. Tangu tuleta ugatuzi hali ya maisha ya watu wetu huko mashinani imeboreshwa. And the aim of the BBI was to improve our governance structure. They say that a good idea can always yield to a better idea. And a better idea yields to the best idea. Magavana ya merire Odinga kuha muingi kwiyumiria na kwiyandikithia ta ikia kura itena-ini riri ria keri niguo kuguciriria mbutono muta uria kwahotekeka muthenya wa githurano. Tuguteithaniria na kura mashinani tuonete andu othe nimo yakura na namba 2 nimakwimira gwikia kura turikwa gwikia kura ni guthura mundu uria mundu tugacoka tukera andu aria matari agikuyu na ni aingi muno ni hakuhe 35-40% aria makorwo Kiambu macenjie kura ciao moime kuria mandikithirie makorwo me Kiambu tondu kura yaku ogoro we umite Siaya ina value muno ya guteithia Raila Amolo Odinga Kiambu gukira Siaya. Ihinda-ini riu Odinga ni amenereirie ateti aria mari na kihunjio gia kugayukania Kenya mithingi-ini ya utonga na wagi akiuria muingi ukaheo mweke wa gugathura president uria urenda. You do not deprive the rich so that you can enrich the poor. You create opportunity for the poor to become rich. This is what we want to do ourselves. Hindi ya mucemanio uyu magavana aya merire ngwataniro eno kuhotha hinya wao kuha muingi kunyita mbaru Raila nginyagia ahutie karurigi ga gutwika president wa gatano wa bururi. Kiribotera Inooro TV Jetago Ngige wa Nyamu. Niwega muno Ngige wa Nyamu ni undu wa ripoti yo yaku. Ripoti yaku niyo yatutirira mohoro maitu na njira guhima ithaa riri ria thinashara. Uguo ni kuga mohoro mangi na njira guhina ona ciehanda thaa 3 cia rucini. Skola kagwe geithika muno mundu gwitwo Brofeva Mukenya geithikira mohoro na hau na mundu gwitwo Jenga wa Kongoriga ni geithika muno mundu gwitwo Maina wa Githijui kuria Thika Ngoigwa
mundu gwitwo Dondo andu wa muruka geithika muno na ngwira ko muruka uringe na hau kianda ugethire muthuri gwitwo Moses wa rukira ucio ni muthuri tumwita guka wa Inooro na guka wa Inooro wona muthuri gwitwo Maina wa Gatungo salimia ye sana Emily Sam kama wa mwangi geithika muno ikuria mawingu kibeberi geithika muno na mawingu kibeberi ndiara tatari kure himuno na kurita wa Njohi na kuwa Njohi nyenda mundu akagethira mundu gwitwo Geso wa boy haya Hosana waku tusigeithika muno msanii Matthew HSC ni waku msanii Matthew ni avyo kana ni kwigirira haya mundu toko giwanja kahura geithika wikuria yego na kuona kihoge wa mai salimia yeye sana mundu gwitwo ha Charity Jerry we maua ni ndakuona na shimu tirajira amen haya mundu girajira ni eto miri muiruri njogu wa muta geithika muno regariro guti na thitima kuma Friday oya mundu andu a thitima na nijwe kama uhoro cio ni ekurora andu a kuria kundugoretwo murera ruiro hakuna stima since Friday ncio ni join consider it done Kate Favor maina nduke geithike na mundu gwitwo wa Michael geithika muno na Lea Kangethe onawe na Kibra Car geithika muno na Amos Gicambora njira ni muthenya mweru ngai atuhete oroguo tuhu haya Deda ni Thiongo geithika na Naomi Mwangi ranjira we Naroko geithira muthuri waku etagwo Joel Gioko haya tugethi na mbere na kurora ingi kuringana kuria mutumite mundu gwitwo Jeff Kawambu geithika muno ni ndakuona uria wauga mundu gwitwo mundu gwitwo jetagwo Banajiro geithika muno salimika sana na karibu tena Inooro TV pia uyu ni mundu ranjira ndonajira ritwa riaku ni wega muno udirikanie ritwa Alex wa Jamii Pishorio na geithika muno na mundu gwitwo Ticha Karanja we hari aria bai geithika muno ndakira muno ni kuona urio ho na Maina wa Famu na geithikira ho na mundu gwitwo Pastor Kuria gathire gakwa ni ndona na turarogire mwaka jetha no geithika muno mundu gwitwo Pastor Kuria asante sana ni ndona we mitambo-ini na nigwenda mundu gwitwo Pastor Charles wa Elohim onake ageithikire hau asante sana inyuothe mwatuma ndumiriri na nigwenda kugiria mundu gwitwo Joka wa Githuguri Daily zarajira ndimugeithiria andu Elite Barbers Kinyozi haria Kiambu na kanjira ndikariganwo muno makiria ni kugeithia mundu gwitwo Bazu Kim geithikira hau mundu gwitwo Bazu Kim nyonaga uria urutaga wira na njira yagirie kinyoira tunduke geithikire ho na mundu gwitwo Joe Modia uranjira ati we ni urenda guturwa gya MCA kuria biashara ward Joe Modia ni ndakuona geithika muno na nyambu kumanyire ona geithikira hau na asante sana inyuothe mwathi na na kwandika ndumiriri citiganite na ngagikena muno ndikumenya ati muri ho nigwenda kwena ndumiriri ya mashaka kuri mundu gwitwo Karani wa Shakers ni atigitwo ni mamu wao na pole sana mundu gwitwo Karani wa Shakers mundu gwitwo kuhe pole turutaga nake wira guku ogwitwo Wangui wa Mwangi ni atigitwo ni muthuri wake na pole sana kuri mundu gwitwo Wangui wa Mwangi ucio ni mwandiki wa mohoro wa gukwa Inooro TV pole sana Wangui kuma ngoro-ini citu tukaya ngai akumiririe mahinda maya utigitwo ni mwendwa waku na tuguthi na mbere na gukuhoera na kwira ngai omiririe we na family yaku na endwa anyu othe riri muracakaya ni undu wa gutigwo ni muthuri waku urakuire kumana na mutino wa barabara Kamau Wangui ndike mwe Piris Wangui wa Mwangi Wangui ni ngumumenya pole sana kuri Wangui tutikire guo kurathire ngai ndoragio ciuria niguo family ya andu megwitwo Kibathi KK chairman KK ona mari na mathiko umuthi KK ni mundu tukumenya aria tuthia kuria Kenyatta Road mena mathiko ma mother in law urathikwo umuthi kuria Gatanga Kihumbu-ini hakuhi na Joshua Shopping Center ona ketumwire pole sana makihurukia maitu Kibathi chairman KK mugithie mathiko kuria Kihumbu-ini Gatanga pole ni sana na family yanyu mundu ratwira tugoce mwathani na tumucokagiria ngatho hindi ciothe na tariu atuhete burari ngai tukamugocaga etagwo wa Beni kuma Maraba Kimucu tucokagiria ngai ngatho hindi ciothe o uria kuhana na uria gutarie ngai ndoragio ciuria king'ori bau no wa kundu gwitagwo gia Kanja ndika niwe gia Kanja ndihoe wega muno gia Kanja ndakuiguire tene ndi mwana aranjira metereire magatheti na agakiuga God is good all the time and all the time God is good and that is his nature wow he mundu akuro horo wa thitima kuria Ruiru na hari ungi witagwo Kinuthia aranjira Ngong'u matikoretwo na thitima iroro o muthenya ta muno kuma Sunday muthenya Tuesday kuma Kiumia matikoretwo na thitima na hari kaundu ndirerirwo na ndikwamba kwanirira kaundu kau no nderio ni mundu ukoragwo gwa thitima ndikumuga ritwa ndakaya kuingatwo kana kuero hatua no gwa thitima kwina thina Njoroge na ndeciria turi ta media twagirwo kumurika
Wani ho wicaga tabarira ya murekere ya kibe ya guchunguza maundu tondu kwina kiundu gitari kiaga gwa thitima gikwendwo kumbuthuranio na ndeto icio iheanwo riu ginya waya ni kuyo ciagwo mugathi mukaiya cuma iria cia waya riu gacoka ru muthitima ikora yarutia wira na kuiya token na gucenjania ginya biru kwina maundu maingi muno marabatara guthuthurio na tigane haria ndeu nira kanu ithegere ici nende ciheana muthenya umwe reke nyambe ndicithuthurie njirwo ni ungi no ungi nderwo ni andu tatano ri confirm ati ni ciama na ni uru wa thitima Kamau utarunge ugigirirwo biru wiragwo wambe urihe ucoke ru uco mucirage urihite kuona iko ni gutunywa ratunyo nducokagirio bia ciaku tukumamurika muno tondu yo ni kambuni ya muingi ti kiria gikandi Boniface ne gukwira uria kurathie nigetha wandike rugano ru gatheti-ini na tuteithanie kuruthuthuria reke hane pore kuri family ya retired PC elder Isaac Mureu Kimani na PC yothe ya Kiambu Parish ni undu wake kuhuruka ndumiriri ya tumone Sanixon Mburu wa Ndugire ari okuria Kindaruma Ken wa Muthithi ni umwe muno ni atugeithia Ruciini ndageithika araikia ritana kuri mundu wothe utete kura kuria Kigumo etekire guthie kuoya kura na mundu renda gucenjia kura yake riri nirio ihinda na arikia na kuga titaguko kumagwo correct tuthie gatheti-ini tugicokeria ncoke na gatheti good na ni igere Standard na Nation na uga gutiri kuruta kana kuongerera otiga kunokoreria na ti ciothe gutenderia na ti Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Citizen Digital. Hello. Tabatali, wait wapi? Oh, wacha mambo mingi